مەڵای باتەیی سبح و ئێواری شەوا تاری شەمالەکەی تو لەیلەت القەدر و بەراتێ نور ماڵەکەی تو چیچەکە باخێ ئیرەم شۆخ بەژن و باڵەکەی تو بۆ خودێ کەی بێژە من کانی شەپالەکەی تو دێم کتێبە زولف و هاشی شەرخ خاڵەکەی تو دلبرا گردن شفیفی دانیوا در آدن نازک و موزون لطیفی نخلیا سلوا چیمن گل لباسی گل قیاسی گلنی گل پیرهن آهویا دشتا تتاری رحزنا اسقا ختن هوریا باغ بهشتی چاف خزالکی تو قبلگاها عاشقانی شنگلا ابروز راف هات برجا شانشین صد ملائک چون سلاف داخو کوهوانا اوین صوت جان من تواف اخترا صبحا سعیدی رش ریحانا طبلاف فلفلا هندستان زلف و خالا کیتو او چه دیمه شاه باغ گلشنا دار القرار صد هزاران نال و آواز بلبل چار کنار حلقه پیده باستوهات ابرق اقرب ایلان و مار نرگزا شهلا شپالی آسمینا مرخوزار لب خموشی می فروشی دم پیالا کی تو پنجی سالی شهلوندی کفتی ما چاها رسد من نزانم چرخ دیمه تیهی برجا اسد چنگلک آویت دل کن کرل من داد و مدد قلبکی هشک و سفالین من دویت جانتی ابد شاهل تختی دل بری فکر و خیالا کی تو صفحه كيشا كاتب خيبيج نورا لا يزال خالك والقردنة مثل بري رش ماهو سال صد هزاران ركب حاجتين توافى زلف خال نتركو شتريو إيلان دانا برباي شمال لا أبالي چارد خالي چارد سالا كيتو شه كتابك من دفيت بحسي محبت بالتمام ست تلسمو سهر تيدا بيك و سرياني مقام أبجدا عشق مخندو عقل وندا كرو مام هوريا باغ بهشت توتيا تاوس خرام خيري باتي باتشاها من دلالا كيتو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دایم دین مبین تماشاوان عزیز بینرین هجا دما و بخیر به ام دیسا بسرنامه پیشبری وانه دکا در یه دل خو وکن ام دخوازم دیوان خود بن عاصمان دل و دینن دستگر و گشت خو بکن سر عرض جهان و کردستان بله تماشاوان عزیز ایرو دیسا میوان مهنه
که فقی سیراج میوان من بخیرات سر چاواتنا خدا جو راضی به ان شاء الله. سیدا مل عبد القدوس یالچن بخیرات سر چاواتنا خیر خدا لو خدا جو راضی به. تماشاوان عزیز ایرو بخیر ان شاء الله ام مجارك جودا مجارك نو خاص ام دخوازن با خوند و برنامه ده براستی ام دخوازن جین و جیانا ملا احمد سیدا ملا احمد کوغی حلمی الکوغی الدیاربکری ام دخوازن با خوند سیدا ملا عبد القدوس یالچن کوریویه چقدر معلومات دست مذهب چقدر زمان ما بگره ام دخوازن جین و جیانا سیدا پار بکن و ام جوا شارتن درخن ام دخوازن سیدا بهتر به ناس کرن لورا سیدا زانا و علمک و هرمه بو بله نسلانو خصوصا جي دور و زيدا ناس ناكن بلكي عالمو سيداي ما هرمي ويناس كن اما نسلانو خورت و جوان زيدا ناس ناكن ما خست جو ام سيدا جين و جانا يباخفن و خورت و جوان ما جي سيداي ما رحم رازبنا خدا ليبن ناس بكن سيدا كيف بكن ام دس بكن كرم بكن سيدا كي رحم رازبنا خدا ليبن خدا جو راضي به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدا عز وجل رحمة خواه لتمام علماء إسلام بك وخدا عز وجل ما جدو ريوانجي ونقتنا راستيجي او وكستير كابون كو ام بوان مرياخ ناستكر سيدا ملا احمد حلمي القوغي الدياربكري كو بشكل ويجي نفيسان ديال سر كتاب خب في شكل خدايا ناسكرن وهاجي بفكرية الاشعري عقيدة يعني عقيدة ويجي اشعري بيا سيدا لغوري كو دو جزدانوي نفوس دا نفيسان ديال د سالا 1942 ده د 11 نیسان ده لگنده قوغی هاتیه دنیای گنده قوغی گردایی به قضا بسم الله بسم المعلوم کو لسر دیار بکره قوغی گنده کی دکوه نابینا قبله و روجهلات جعالی بسم الله بقاسی 12 کیلومتر دوری بسم الله لوی دری کو چاوی خوکریه هاتیه دنیای باویوی ملا یوسف جره دگوتن دیاوی به هاوی کرمانجی کدوی جن عیشان یعنی عایشه فقط بکرمانجی آمد بین عیشان ناوی دیاوی جی عیشان بیه سيدا جبتوش كانتيا خوه يعني خوه دنوا الميدة ديتيه بوي شكلي جي بروح وقلبي خو تماما بعلم ذهاتيه قريداني بافي جي رحمة خدا لبا سيداي ملا يوسف دقنده ملاتيه قنده خدكر يعني قرش بريوي وكي دجي ملا هاتون وكا مشهور سيداي ملا عبد الله قوغي كد بيجن القوغي مقداره كماية في محيط مدى نافداره هاتي مشهور بيه حقيقة جي ذات كي مزنبو پشتیوی پشتیوان سیدای چونه پشتیوان سیدای ملا یوسف لگند انک ملتی کریه و دو وقتا کو سیدای ملا احمد حبکی بیربری خبریه ویشاندن با سیدای گند و چغه سیدای ملا محمد شریف بیکندی جرد گوتن او لگند بیه و سیدا چل باله دست بدرسا قرآن کریه و خوندیه مقداره کی خوندیه حتی کو سیدا مالا خوشگند بار کریه سیدا جباوی خواه بتنه مایه نخوهیوی و نجبرایوی تنه بونه بزاروتی ده برایوی لپی هف و چغیش خواه امکانه کو وکه ویگا امکانه کو هرن دکتورا و تشخیص نخوشی دین تنه بون هر دو برایوی یک ناوی صدقی بو یک جی مهدی بو هر دو لپی هف ده زمانه کی کرد رحمت کرنه بچوچ کانتی
او بتنه مایه جه باوی خوش دیا خو باوی خوشی بتنه بو یعنی گرچه هنک خوهیوی هبون نج دیاوی فقط ایکوش دیو باو او بتنه بو دیسا و پشتی که سیدای ملا محمد شریف دخوازه که هر گنده خواه بیکنده که بیکنده جی گنده کی بگردایه بقرطلان ویه قرطلان جی کل سر سیرته وقتا که تچوه داری دیسا یعنی ملا احمد که ویچاقی بچوک بیه بخورد به یعنی دیاوی دبیجم گوتیه جی هی بچوکه از ناخوازم هر فلان دیسا جی سیدای ملا محمد شریف گوتیه ناگرک وره بوی شکلی فقیتی اوی دست بکریه یعنی فقیتی دست بکریه و هم وی چاقی امکان وانجی زیده تنبون زیده فقیر بون حتی او بخواه بحث کرد به یعنی ده حقیره ده جرنا از ده حیر امکان از چاو حقیر یا ترینه بدن شخوب ترینه چون ده هاتن وی چاقی جل بسم السوار دبون و چون لقور تلان داد کتن بو شخواه قسمه نابینا گنداج بپیاتی شخواه ردمشیان چون ده هاتن مقدارك الورد مينا ام نزانن بيچ قاس دمينه پشتي كلوه درا مقدارك خوندنا خو د دومينه جي بي و اي دي تي ولات خو تي ولات خو مقدارك البا سيداي ملا ياسين مرحوم رحمه خدا عليه به سيداي ملا ياسين يسري كجرد بيجن لوه دري مقدار كي دخينه مقدارك البا سيداي ملا سعيده تاخكي دخينه ومقدارك يجي البلي دخينا البا سيداي ملا مصطفى باوي سيداي ملا عبد الباقي مقدارك يجي الويدرا دخينا وباشي دچا ميرزا بقى الميرزا بقى جي سيداي ملا محمد عرب كندي كو الشيخ في محيط مبو مشهور بعرب كندي بو مقدار كيلويدرا دمينه باشي دچا عرب كند حتى خوندنا خوشی العرب كان تمام تكو إجازة خوشی الويدر دستينه وجبركو سيداي ملا محمد رحمه الله خليفتية دستينه الشيخ معصوم لاوي الشيخ أحمد خزنة كو خليفتية دستينه فقيوي تف لجمع دبن منسوبيوي لبالي بيرا بيعت كن توبت كن أو جيك جوان ويشكلي داخل طريقة نقشبندي دبن و اجازه خو پشتی کو دستینه لگنده خو لقوغی مقدار کی ملاتیه دکه پشتی کو قوغی دنره پرجر ناصلحه جوه داره ایدی شخورا لگندات گرک وک مرلی بریک تدی فخری بون شخورا گنده کی دبینه گنده کی بناوه على بوجیه او جی گریدایه ببسم الویه لبلی نزی باطمانه بیتر لوه داری مال باردکه دچه على بوجیه و چه تی بیرامن یعنی وک خونه که تی بیرامن جی زاروک بوم بچوک بوم یعنی تشتی کو ازانم یعنی الدورا 3-4 سال عمره من هبو لعلى بوجیه بمقدار 4 سال سکنی جبر کو چون هاتنا وی لسر عرب کند هبو گریدای به شیخ خود هبو و د امری وی دبو شخو طبیعت کی وی وها هبو یعنی تشکی کو باور بکرنا تمام دنیا جرابونا وک باوریا خود کر یعنی جبر وی قاسیه و گریدای کو جبر گریدای بسیدای عرب کند بو دنابناوی و آغای گند حبکی ساری چه بو جبو وی قاسی رابو جگون رابو جگون رابو شخورا لگوندکی گریا کو هره و چاقید بدستی وی نکتن گوندکی جیران جرد گوتن قرموسی لقرموسی قدره چند ماه ما وکه 3-4 ماه کی هندک یعنی ما و جوه داره مال دیسا بار کر آنی بسمل او جی یعنی لبسمل سببی که هات بسمل جبو خاطره کچاوی خوب گرنه گوندکی کلی بمینه ملتیه بکل گوری خواه لبسمل بقدره سال کی پشتی که سکنی لوی درا دی زکو گنده بسمل او جی گند کی بسمله وی و گندیا هفدو دیت و چاقی حاجی محمد علی لگند بو رحمه خدا لی به او جی و داویهات کشتن وان به هفره دیمه که خبردان و شخوره لحف کرن باوه من لوی داری بقاسی 11 ساله
دوام كر يعني بيتر بقاسي كما لزكوما حتى لزكو مقدار كما إدي شغلي قادروجي ستند ويدري لفان جيدن اجبركو كن بو زمانه كندما امكان چنه بو لزكو فقيوي هبون مدرسه وي هبو فقيوي دائم هبون درسا فقيه دا حتى كو ج زكوجي رابو قدر 11 سال پشتیک سکنی و چاغه حواله کی وی هبو مفتیه باطمانه جرا او کر يعني قوتوري باطمان امي الباطمان جامي كي بدنتش خورتوري شهر چيتره ويجي ورا قرار دا بشكلي پشتي 11 سال مار بار كرن الباطمانه وشغل مشهور بناوي جامعه حجي خليل لمحلا يشيل تبه لو در مقدار 2 سال سكني پاشي جوه جامعه تعيينه خبر جامعه كنيزي و جامعه ابو بكر جرد گوتن لوجي بقدر سال كي سكني فقط لوي شاغه معاشه ملا پر هندك بو زيده هندك بو يعني وكا فيغا كنت بيجن اصغري اجرت يعني تشكيوها بقيمت بو اجاكو كريجي دا و ويجي زيده غيري علم بي خونه دا تشكيدنه وك هناك ملاهبون شخور دكان وذكرن شخور وكيدن تجارت وذكرن ذكرن يعني تشنيوار ذكرن ايوي قد خد تنازلي وان تشتانكر جغيري علمي وجغيري وظيفة إمامتي بي وتشكيدن لايقي خونه دي جبوي قاسي ناريكو إدارة نابه يعني إدارة كنا بو لبسم الجي خاني كي مهبو ويشاغي وازي تعينا خوفن بسمل ويشاغي ازيش كري خلاص ببن بوي شكلي تعيين خست بسمل البسمل جيرد قوتن جامعة الشعبي بهاوي كل دارو دورتين عسكرني برسمي جربن إحسانية جامسي سيدر باطمانه چه خاصی بشكل ما؟ الباطمانه تفي هف 3 ساله 3 سال ما يعني زيادة نسكني باشي كوهات باسم الجامعة إحسانية لورش دقوشكي جامعة ده وكهوي حجرك جهبو بوي هاوي جو باشا يعني جو زي فقيه خوشي ده بدم خدي كرن هم زي فقيه جي خدي بكم هم إمامتيا خوشي بكن هم از نيزي جنده خوا قوغي جيد به عرض كيما القوغي هبو يعني جارنا ددان بإجارة جارنا جي كو إمكاني هبو ناوي تاجو هات جامعة إحسانية الجامعة إحسانية ما حتى كو وفاة كر يعني بدسالة 1995 هات اوي هات بسمل جامعة إحسانية و دسالة 1985 ننوتو بينج 1985 ما حتى 1996 هذا شخد مها آدار ده وفاة كر مها قلاني ده دشاشي مها قلاني ده وفاة كر حياتاوي بفي شكلي بكرتاي كام دبيجن سيدا او وقلت العزازي 11 سالة وقت الورو ما وقو مدرسة أفكر بود درس فقيه دان بشرة شو باطماني الور اف درس داين دوام كر بله هم الجامعة حجي خليل دوام كر هم الجامعة ابو بكر دوام كر يعني فقيه وي جهف قط نبون بيرت حتى وقتها هات البسمل وان فقيه كل باطمان يبون تف هات البسمل وك سيدا خوي قوتي بيشي فقدي را كر بخوره بر بله بوي شكلي تمام فقيه خو بخوره انتقال ذكر بوي شكلي يعني حياتاوي براستي يعني حياتاوي دشبه حياتا صحابه كمر جارنا دبهيستيان دخينه جالي كو راستي ذا مثلا كو تجاري خلاف نتخست بيجا جبروي قاسي وقتا جرى خلاف دهات قوتن كبيت حسيا زيدا يعني هيرست بو لو را ذيا نتخست تشكيوها تشيبه إذا حياتك براستي بدرستي بعزت فقط بفقيري درباس كر سيدة سيدة تخزم يجي كيفقي سراج قصتك قدار بكن براستي اف دمك ما خواستم مجارج وقارين بقهرن وبرز شرح أهل بس تذكر وعشق خدا معرفة الله سر ويام داخلين نقوم تصوف
خواجالی کی بیسیدا اهل تصوف اهل طریقته ام جارولو بهم تمام یکا لقصیده که جمعه بخونه ملکرم بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله قصیده کنه هم بخوینن مثل شیخ احمد خزنوی رحمه الله تعالی علیه ناز شیخ ناز خطبه ناز غوثایم ناز مرشاید ولكن آياز يتيم حق وعذرة قطب الخزنام ولكن آياز يتيم حق وعذرة شاه الخزنام ناز عيسى ناز موسى ناز خضر نا إلياس ولكن شفاني حق وعذرة شاه الخزنام ولكن شفاني حق وعذرة قطب الخزنام ناز رودايا ناز كعبايا ناز أسوايا ناز مخدايا ولكن آياز لبالروضة رسول الله فرمامه ولكن أزل بروضة رسول الله فرمامه ناز رجايا ناز هيبايا ناز نجمايا مصباحايا ولكن واز كلي بحيا وعذرة شاه الخزنام ولكن واز كلي بحيا وعذرة غوث الخزنام ناز شورايا ناز قرزايا ناز رمحو نمرتاليا ولكن از يقين داري والدست شاه الخزنام ولكن از يقين داري والدست بيري الخزنام
از باغایم نبیستانم نه از گلیم نه ریحانیم ولكن از جنان حضرت شاه الخزنامه ولكن از جنان حضرت شيخ الخزنامه از حكايم از سلطان از میریم وزيریم ولكن از غلام حضرت پیر الخزنامه ولكن از غلام حضرت شاه الخزنامه شمالي الله يسلم سلام هنا وبركة تماشانا عزيز بشتي نابرك كرت أمل بشبري وبن إن شاء الله